aku arepe dolan-dolan. Nang endi, Mas? Bandar. Nang bandar. Ini kecil. Enggak, arah yang bandar. Senten ono ya guys. Meluak. Ya. Kan kayak masuk dalam loh di gitu orang. Masuk modal. Isi masuk yang kayak masuk. Ah, saya pulang. Apa? Mie ayam. Mie ayam. Jadi apa pesennya lah ya? Askin. Terus? Askin ya. Es krim. Ayam dulu. Pakainya ya? Itu kak. Pakaian. Dingin kok iso ngampes dulu. Ayo. Sarang heo. Piye sarang heo? Sarang heo piye? Piye. Sarang heo piye? Dan. Cekelan lho cuduk ya. Ngono ae ya. Tuh, Genduk jangan piye? butuh dek. Dek. Genduk piye? Lho, kowe mau ora? Engko dhek ditekoni sik mau sing piye? Mau ciloke lho dhek iki. Enak. Dicokot lho. Enak. Enak. Ada kata. Rasa coklat. Panas. Dingin kali. Ini kali. Abung. Hah? Oh. Kamu bul? Ya. Oh, alah, kamu bung. Tinggal ke topi. Orang nggo tupi. Piye emang orang nggo tupi? Tapi tali. Dicokot to. Omah cokate. Mau. Enak dah. Lagi dek. Kayakmu masuk aja. Hah? Mah ya pilek lo. Orang ada pilek ya dek. Ada. Udah pilek. Udah saya udah pilek. Oh iya pilek ini. Maunya apa nih kok? Iya iwake itu njaluk. Apa nih? Mbak. Iwake. Tak Mie ayam wis saus guys jenenge. Jadi ada nang bandar mengap golek mie ayam.
Dek mau kicap. Iya, Iya, sik iya. urung dadi lek dhisik. Oke men lho. Nanggung wae sak porsi nek wis dadi iki. Wis ora sah sama. Belum ngomong piye lho. Ana sambel, Dik. Hmm, Kalau sambel juga ya. nang kursi ini tinggi ya. Kicap deh. Mangga. Hmm. Tenak. Aneh, Dek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dek. Cedok meneh karo aku ya, Lur. Iki aku mangan mie. Mie ayam Kono, ning Mak. daerah Bandar. Iwak. Aku mangan iwak iki namo. Tuh, karo anak bojone. Mam es krim. Ya wis tak tinggal mangan sik, Lur. Cis.